Also to promote regional cooperation in power projects, both generation and transmission. We listened when financial institutions indicated that what we were presenting to them were projects that were not bankable. As a result, a project advisory unit has been set up to ensure that we prepare projects to bankability. And we are happy that some of those projects have gone into implementation. For example, the Mozambique-Malawi interconnection. The support should also be enhanced when it comes to landlocked countries such as Botswana, the oceanic member states, because of their geographic location. Because economically, it's understandable that countries with access to a sea may have more opportunities in terms of the trading and other facilities. Even for communication purposes, they have more advantages as compared to the landlocked and oceanic member states. So hence, it is critical that countries such as Botswana, with all its neighbors being Zambia, Namibia, South Africa, Zimbabwe, they are able to interconnect and be able to trade power smoothly. Lefatshe la Botswana le lona le dira maiteko go ntsha motlakase o lekaneng. Our plans is to have by 2030 30% renewable contribution, about 1 gigawatt of renewable energy, both being solar, PV, CSP, wind. We don't have much wind in Botswana, but there are certain areas in the northern part of the country where we believe that we could actually have about 100 megawatts of wind. Bontsi jwa mafatshe a SADC a golagantswe ke mafaratlhatlha a kgokelo ya motlakase a lekgotla la SEP, mme mo nakong eno maikaelelo ke go gokela a saletseng kwa morago go hema dikgwetlho di tshwana kgaogo ya motlakase kgapetsa-kgapetsa mo go diragalang mo mafatsheng a mangwe. Wa me Khasudi, Botswana Television, Gaborone. Kansela ya toropo ya Selephikwe tsere kgato go diragatsa maitlamo a lefatshe le a mafatshefatshe a go tlhabolola ditoropo gore di nne mafelo a babalesegileng go beilwe tikologo le botsogo jwa setšhaba. Seo se tlhomamisitswe kwa moletlong wa kabodietsele tsa bophepha tse di neng di tshwerwe ka Labotlhano gone kwa Selephikwe. Karabo Morusi wa tswelela. Jaaka toropo ya Selephikwe e le mo mosepeleng wa go tsosolosa le go tswakanya itsholelo, letsholo la phepafatso tikologo le tla thusa go ntlafatsa selebego sa toropo mo go tlangwa kang babeeletsi le go aga tirisano mmogo fa gare ga banni le mohama o ikemetseng. Letsholo la tshomarelo tikologo ke sebaka sa go sekaseka tse di saletseng ko morago, go fokotsa ditshenyegelo le go bula metswedi e mengwe e mo mohameng o. Batswana ke itse gore re gapogile tsela ga kae. Ga ke latha pampiri kana mongwe a diga pampiri ale ke a thokomologa. Ke thokomologa ka goreng ka re weo ke responsibility kana boikarabelo ja ga mmera le bana ba gagwe. Ka re council e ta bona kana ba mmomba ba ipelegeng ba ta bona kana VDC ta bona. Re tshwanetse go tsa boikarabelo ja gore sengwe le sengwe se sente re se itirele. A re taga dikgang tse di tona tsa lethoko la ditiro, dikgang tsa botsogo ja gore ga gona bongaka, ga gona melemo, ga gona eng. Mme the basics re di direng, re phepafatseng tikologo ya rona. Ala re ipee mo seemo sa gore 2036 a bo re emisa di-campaign tsa clean up, a bo go le mo go rona Motswana mongwe le mongwe wa itse gore ke phepafatsa tikologo ya me. A goromente a teka molawana wa go emisa dipehela tse e le gore di ka leswagatsa tikologo. Ke bua ka di-plastic gore goromente a emise tiriso ya mo go teng non-essential plastics. Bogolo go saletsa botsogo. Go lemogeng botlhokwa jwa go rotloetsa maiteko a banni mo tshomarelong tikologo le go jwala mowa o mo bananeng go ne ga abiwa dietsele tsa dikolo tse di gaisitseng ka bophepa, malwapa le dikgaolwana. Ke dubile mmu ka tsaya mantswe ka tsenya hatsi ka lema ditlhare emma ke be ke nna ke hela nako le nako ko re na ile phepa nako le nako ka matsatsi otlhe. Re ne re kgona se ka morahe wa rona ka gore re ne re tshwaragana le morahe wa rona e le gore re nna hela yore di-items tse ne re thuba bo dithotobolo re tsena mo
dijarateng re go agoetsa re tshwaragane le one morafe wa rona. E re ka phepafatso le tshomarelo tikologo le dingwe tse puso e di beileng kwa pele banni ba gakolotswe go tlhama dikomiti tsa ntebele ke go lebele tse di itebagantseng le tiro e go ruta setšhaba le go ema nokeng maiteko a go diragatsa molao. Karabo Molosi, BTV News, Selebi Phikwe. Batswana ba ka tshwara dikete tse di ferang bongwe 9,000 ba tlhokana le loaro le le baakanyang lotha la leitlho kana cataract. Ba makgolo a marataro ba bone ba tswa mo kgaolong ya Ngami. Tona wa botsogo ngaka Edwin Dikoloti o supile fa tshwaraganyo magareng ga lephata la botsogo le company ya Baraka Foundation kwa Spain ya go dira loaro la matlho e le botlhokwa fela thata mo go tokafatseng botsogo jwa matlho a Batswana. O buile se bosheng fa bula semmuso le tsholo la phifalo ya matlho kana cataract campaign kwa Maung. Khomotsa go jona. Bolwetsi ja go fifala ga lotha la leitho ke nngwe ya matshosetsi a botsogo a amangwang le bofofu jo bo amang boleng jwa botsogo ja balwetsi le ba malapa a bone. E re ka balwetsi ba feta dikete tse di herang bongwe ba letile go dira loaro la matho go alafa bolwetsi jo. Tona Dikoloti a re go maleba go tswa ka mananeo a itebagantseng le go netefatsa gore pono ya Batswana ya babalelwa. This campaign is part of the many initiatives by my ministry to address this backlog. This also calls for commitment by all stakeholders to ensure community health education and promotion for prevention of complications resulting from the NCDs like diabetes, which is also a known cause of cataract. I'm told there's a team that is coming from Totome which will also join in. And we trust that in a week's time, many of our people who will go through these surgeries will have not just their sight, but also their dignity restored. Letsolole la go thatswa matho le solofela fa le ta fokotsa dipalo tsa balwetsi ba ba saleng ba letile dingwaga go dira loaro. The Elena Baraka Foundation, which is based in Spain, which moves around African countries doing cataract surgery removals. And this is around the time when the Ministry of Health was also doing a school campaign for the kids, for their eyes. So that is how the story started. And then I also hinted to her that we have quite a number of patients waiting for cataract surgery. They had assured us that they will be operating 90 patients per day, which is actually translating to a total of 450 patients that are going to benefit from this campaign by the end of this week. Bangwe ba balwetsi ba ba kgonneng go dira loaro le ba supile fa ba lebogetse letsholo le ka le ba buseditse pono. Ke lebogetse mo moreneng le mo hurumente go mponisa matho a me go leba ne ke le sehoho ke tseleng nyaha ke sa bone loaro le tsamaile sente mo matho a me gompieno ke a bona ke bona ka matho a me otlhe mme ke lebogela thata ya modimo ke lebogela tautona wa rona yo buisa mo lehatshele ka gore ha ne se ene go ngodilo tse nko di sa diragala ke tumetse mo go maswe ke bona batho ba heta ke ba bona le ke sa ba bone o simula 19 o to ema ka 23 ana ba ntira loaro mme ke lebogela mmuso wa Botswana le wa Spain gore ba mphile pono. Balwetsi ba matho ba feta makgolo a mane mo maung ba ta diriwa loaro la matho mo bekeng e mme ba botsogo ba rotloeditse Batswana ba ba ikwadiseditseng go dira loaro la matho go ikgolaganya le ba botsogo gore ba te ba thusiwe. Khomotsa John, BTV News, Maung. Le ke go busetse ko nngwe ya dikgang tsa rona tse di gogang ko pele ikwadiso ya ditlhopho tsa setšhaba e neng e tshwanetse go simolola gompieno e tlosoloseditswe ko go Ngwanatsele a le 13 go fitlha ka Sedimonthole a fera bobedi se se tla jaana morago ga gore lekgotla la sepolotiki la Umbrella for Democratic Change le ise kgang ko kgotlatshekelo maabane go kopa gore le romele baemedi go lebelela ikwadiso eo. Mme ka maswabi maabane re na ra tsebja ka dipampiri ke lekgotla la sepolotiki la UDC dipampiri tse di supa gore ba faetsa application ko Francistown High Court mme ba re seba ka lunch maabane ka 5 maitsi wa ka re receive court order go leba gore nya e rile ka bo 2
case e betsana ko high court Francis Hano e bentsha ordera ya gore UDC kampo di agents tsa UDC di letelle go gore ba te ba monitore ba recorde maina le di oma tsa batho ba batla go register for the elections e rile re sena go amogela ene ordera ra kopana re le IEC maabane bosigo ra lebela ordera ra bona gore ordera tare ba kena mathata re implementa me ra decide gore re sutulose kampo re postpone ene voter registration ene tshwanetse go simela gompieno phakela re gore te simela ka di 13 tsa November go ema ka di 8 tsa ga December ka go bothi ba ileng gore ne re ba neetse boikarabelo jwa gore go simola mo letsatsing leno bo ba re tsamaisetsa thulaganyo ya ikwadiso dithopo ya bothi mo lehatshe la Botswana gore this postponement kana go sutulisiwa mo ga ikwadiso dithopo ya bothi mo lehatshe la Botswana e seke ya tisa ke tsaetsego ipe mo go bone go ne go patelesega jaaka ra itswa setse a supile a re lebile mabaka a setseng a supile mme e tare morago jaaka setse a supile thulaganyo e isimolle gape mme ga re isimolla hela jaaka ne re ntse kana re le rutile ebile re ne re lo kopa batho betso re gore tare ipapanne sente gape go ta go e tshwara ka manonthotho ka bonokopila jo e leng gore bo a thokagala mme molaetso mo gape bonka enela Batswana betso ke gore le lona go tha le leng teng a le ko mahatshe a mangwe kante le molahatshe la rona la Botswana o pa lona a seke a tsena ke tsabetsebe epe a ipotsa dipotso tse dintsi go a thokagala ra itse re le Batswana gore tsamaiso ya rona ya dithopo e laolwa ke molao mme ebile makgotla a sepolotika go harologana le Batswana ka bongwe ba na le tshwanelo ya gore ga gona le sengwe se se ba tshwenyang se ba hatha mo tsamaisong nngwe ba ye ko makgotla tshekelong ba kope tharabollo e ba ka e kopang teng koo o ikutlwetse motho wetso mme re di tshwara gone foo o se ka lebala tsa sekgwa kgante jaana ka nako ya boroba bobedi tsa mesampo di a tswela tla ke go leboge Regi ka pego eo e duleng diatla mme re tsena ka tlhamallo mo go tsa metshameko fa re di simolola fela ka tsa Botswana Premier League mo motshamekong ya beke ya botlhano ya ligi eo e tshamekilweng maabane dino tse pedi tsa ga Denver Meya le Abam Malobe tsa karolo ya bobedi di thusitse Holy Ghost go boa ko morago go fenya ka dino di le pedi go e lengwe ya Police 11 phenyo eo e le ya Holy Ghost ya ntlha ya paka eno mo motshamekong mo Masita o ka ba fentse traffic ka no e lengwe go le fela go kwadisa phenyo ya bone ya ntlha fa traffic bone ba latlhegelwa la ntlha mo pakeng eno motshameko wa Security Systems le NAKO United o tlosolositswe ka ntlha ya go tlhoka ya letlhoko la motlakase kwa Lobatse Sport Complex fa ko Obet Itani Chulume Stadium kwa Francistown ba sireletsi ba leke John Galaxy ba fentse ka dino tse 3 go tse pedi kgatlhanong le 11 Angels re sa le fo ntwa ya go lwela go somarela rekote ya go tlhoka go latlhegelwa mo pakeng ya 2023-2024 ya ligi ya Botswana Premium e tla bo e phagetse tshokologong eno kwa lebaleng la Dinaledi Football Academy fa ditlhopha tse go tsena mo nakong eno di seng dilatlhegelo e leng se se magorogo mašwa sa Matebele le Orapa United di tla bo di lwa ntwa ya diraga di bonwe Kukantsho ba simolotse paka ya 2023-2024 ka go tshameka malekano sethopa le sa Security Systems mme morago ga moo ba kwadisa diphenyo tse 3 ka tatelano ba fapha Police 11 ka tse pedi go e lengwe ba ipoeletsa ka thupa eo mo motshamekong wa bobedi ba epega basireletsi ba leki John Galaxy pele ba kgwathisa se sengwe sa bapalemeng le sone sa BTM ka tse pedi go lefela go kwanya dintlha di le 10 mo motshamekong e le mene mo dintheng tse di le 10 tse sethopa seo sa go kgateng seno se di le 7 mme ba potiwa ke tse 3 kwa morago Orapa United ka fa letlhakore le lengwe bo maemong a bone morago ga phenyo tse pedi maleka a le mabedi go dira dintlha di fera bobedi those Strishes ba santseng ba tsomana le bomampodi jwa bone jwa ntha jwa leki e kgolwane ba tsena mo motshamekong o ba dile moko morago ga phenyo ya no tse pedi go e lengwe kgathanong le Gaborone United mo pakeng e fetileng banna ba ko toropong ya Moepo a Ditemane ba bone diphenyo di le 10 ba latlhegelwa ke metshameko e le mene mo metshamekong ya ba sekogae
Dithopa ka bobedi tsena mo motshamekong o wa nako a bone di itshirela thegelo mo pakeng ya 2023-2024. Mo metshameko e mengwe ya laboraro, Township Rollers e tabo e lebile go boela mo diphenyong morago go latlhegelwa ka nnogo lefela kgatlhanong le Galaxy fa ba lebagana le BTM kwa Royal Area. Go tsena mo nakong eno The Blues ke bone ba nositseng go feta dithopa tsotlhe ka dino le 10 le go nosiwa di le 2 go ka kwanya ntha di fera bongwe. BTM kana bafana ba dijabane ka fa lethako le lengwe ba go ga bokete ba iponetse ntha le nngwe le tathegelo tse tharo mo metshamekong e le mene maduo ao a ba beile mo memong a 15. BDF 11 e le ba kophala ipe go thulana le Morupule Wanderers dipelo di kotometse go latela tathegelo ya nnogo lefela kgatlhanong le Police 11 fa Morupule bone ba reteletswe ke ntha tse tharo ba sena go faphiwa ke Traffic ka nno tse tharo go e lengwe. Gabon United ba amogela se santseng se tsomana le phenyo kgatlhanong le bone Seswa Flamingos kwa lebalele go la setšhaba. Mo metshameko e mene bobedi jo bo kopane bafana ba letswai ba kwadisitse maleka a mabedi le tathegelo tse 2. Mo motshamekong wa bona wa bofelo e methano swa ba tshameka ba se kwa gae ba kgonne fela go fenya o le mongwe bo ba lathegelwa ke le meraro fa The Man Machine ba fentse metshameko ya bone ya bofelo e methano ya league ba le mo gae. Motshameko o ka nako a bosupa go motso sefako BTV Sport Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao mo motshamekong wa maabane wa go ipatla-phatla go kgaisanong tsa di-Olympics tsa Paris 2024 setlhopha sa monegae sa The Mets ba kgapetswe ntle morago ga go latlhegelwa ka nno e lengwe go lefela kgatlhanong le Tanzania mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ya kgaisano eo. Madio ao a raya gore The Mets ba latlhegetswe ka dino di le 3 go lefela ka kakaretso morago ga go latlhegelwa ka dino tse 2 go lefela mo motshamekong wa ntlha. Tanzania yaanong ba tla thulana le banyana ba Afrika Borwa ba bone ba fentseng DR Congo ka dino di le 3 go e lengwe ka kakaretso. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Kgetho la bobedi a iphata ka diphuka ba ethetse mo go Hubert o bone motho e be go te onside e be ba no sa ya ntlha ya motshameko ka lekgara yona le sa bone go bua ka lone Aisha Khamis Masaka pizza rumo la ntlha mo mokotleng wa setlhopha sa The Mayors go kanyana jana setlhopha sa the Tiger Stars of Tanzania no ya keta pele phoso one mo le moragong la The Mayors fela jaaka no ntse o tlhalosa rra ba iphitlhela ba salla ko morago mo motshamekong polo go pere bone go tswa mo go thola gele a ba tsa kgwele thola straight to the goalkeeper la gale Magolesh santele mo tshiamelo ya The Mayors tshameka le refilwe tla direng tota ke itimetse dithebe e be go tlhalosa gore a motshameko o tswalele o phepa bua jalo the referee ba ya ko pele setlhopha sa Tiger Stars ba tsala mo monising wa Nno Masaka o boela mo go ena gape Clement patapata Clement ba boela mo molagareng la ba batlile jalo Ostomia la gale ba tla koloma ka morago setlhopha sa Botswana ba bone tabogo entle wa the pass go tswa mo go ka dithebe tota be flaga sa la phapasela kana ba re tšabetse la re mo gone e ne le faule le go ke ipotsa gore a ka nne ke bua kgantele kere mo tshwara dithala o ka re o kgakala le go bona tiragalo ya ka o bona a beautiful strike e neng ke bua ka di-second ball wena a ke selection rago Yeah, we knew it was going to be tough, but I think we applied ourselves. It's only that the chances then already created, we were unable to finish them and convert them into goals. But they're a strong side. You cannot take anything from them, but we gave them a tight game, which I thought if we could have found a goal, we would have maybe won the game. But second half Sagore baba khona go bona opportunity ya gore ya no ba ka tshameka game ya bona. Go kgoberega ga metsi ke gone go itshaka ga ona re tla be re beletse gore The Mets jaanong jaaka ba batla ba lebagana le Kenya mo go lekaleka go ipatlela phatla ko WAFCON mo ngwageng o tlang ba go dira ka tselentseng ya motsone tse di kgang tsa rena di wela gone ga a jaanong re latlhele bogogo go tsa tepolwapi. Go tsa masoma mararo le botlhano mo mafelong ka bontsi
melwana ga le ne tswetse ka go shabetso mafelo mangwe a lefatshe leno mme la mehibidi e bonala e supa yone e le gore a shamana kwa gompieno mo mafelo mangwe a dikgalo tsa ngabe gantsi le kgalagadi ka moso le gone bo diphatsa jwa gore melwana ga ke tswa motalo bo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go jaanong mafelo a ko bokone le bophirematsatsi jwa lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswela ka seemo sa lape mme re rebele toropo dingwe mo borwa jwa aforika marata a thiba ko Manzini le Cape Town mme go tapoga ko Appington le Maseru ha ko Port Elizabeth le Johannesburg gone marata a thiba ka